Дорогі земляки, від імені Асоціації українців Гісони хочемо проінформувати вас про телефон довіри міськради для вирішення поточних проблем жителів Гісони на період карантину. Це номер 618-304-242, куди можна телефонувати у будь-який день. Закликаємо всіх дотримуватись карантинних обмежень. Băjaimo всім здоров'я і терпіння. Все буде гаразд. Doamne ajută! Dragi români, doresc să vă adresez câteva gânduri pentru această perioadă. Să nu uităm că suntem creștini, iar cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea trebuie să aducă liniște în suflete, nu agitație și spaimă. Este un moment bun să ne rugăm cu mai multă râvnă unul pentru celălalt, pentru cei bolnavi, pentru cei care au grijă de noi în zilele acestea, pentru toate instituțiile, autoritățile care iau decizii importante pentru a împiedica răspândirea acestui virus. Să respectăm aceste decizii. Din partea primăriei din Ghisona ni s-a transmis că pentru orice problemă care apare puteți suna la numărul 618 30 42 42. Rugându-ne, Domnul va fi lângă noi și ne va ocroti și păzi de toată suferința trupească și sufletească. Buenas tardes a toda la comunidad de Guisona. Mi nombre es Víctor Manuel Betancourt, presidente de la Asociación de Colombianos en Cataluña. El día de hoy quiero enviarles un mensaje de mucha fe y esperanza, decirles que muchísima fuerza, que de esta situación tan difícil que está viviendo el mundo vamos a salir. También quiero recordarles que tenemos un teléfono de emergencia, el número 618 30 42 42, por si alguna duda para los vigilantes de Guisona. Un abrazo para todos y mucha salud. Asalaamaaleykum waa gis nañu leen nuyee ñëpp leen ziar leen baalu àq te di leen masawu coono di leen gën a ñaaxale seen mesures de prévention yi nga xam ne moom la intermédiaire bi joxe intermédiaire bi aussi mu seen disposition pour képp ku leen soxla aussi di leen rappeler numéro police locale bi nekk 618 30 42 42 pour képp ku leen soxla ñoom aussi di ñaan yàlla defal ñu jàmm di fay gaa fay jóge incha allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم تحياتي وتحيات الألكالدي وأعضاء مصلحة البلدية بجيسونا، إلى جميع المهاجرين عامة وإلى الجالية المغربية خاصة. نهنئكم ونشكركم على استجابتكم لهذا التكفل الصحي في البيت الذي تلح عليه السلطات الصحية والطبية، وذلك في مصلحة الجميع. ونتمنى من الله عز وجل أن يعفينا وإياكم شر هذا البلاء ويبعده عنا. ولهذا لكم هذا رقم الهاتف البلدية جيسونا رهن إشارتكم في أي مصلحة أو مستعجلة اتصلوا به. الرقم الهاتفي هو 618 30 42 42. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. Скъпи сънародници, обръщам се към вас от името на кмета на Гисона и българската асоциация Васил Левски, който ни призовава да сме обединени и силни в тази ситуация, в която се намираме в момента. Ако някой има нужда от каквото ще да е, да се обади на кметството. Останете си в къщи. Благодаря.